Embeera ebeere ya miranga biwobe na kikangabwa wano mu bitundu eby'Eiganga. Abantu babiri wabafiire mu kabende akabeera akakyafu akabende akabeere akabino wano ku luguudo olunene oluva Eiganga okujja Eidinda. Akabende kano kabeiremu emotoka ibiri trailer ebe yetisa cement de n'emotoka ya taxi ebe iriva mu bitundu by'e Kampala nga ejja mu bitundu eby'Embale. Akabenje kano kagwire mu bitundu eby'Ebuseyi. Buseyi kiri ku mabbali g'ekibuga eky'Eiganga. Emotoka ya taxi ebeere eva mu bitundu eby'e Kampala nga ejja Embale ng'etisse abantu bangi. Wetuuse wano yatomeragana n'emotoka ya trailer. Emotoka ya trailer ebeere eva mu bitundu nga bya Busia ng'ejja Eidinda era nga kikobebwa okuba nti emotoka ya trailer olutuuse gano mu bitundu eby'Ebuseyi ebeere yo wabodaboda yebeere kugezaako bambi okudojinga okutaasa wabula mu kugezaako okutosa wabodaboda driver wa trailer mulemereire yajja yatomera bweni bukubweni n'emotoka ya taxi impyaka UBL era nga taxi yefuire emirundi egiwerako abantu babiri bafuirawo. Trailer yona ebeere ku speed ya yiriyiri era oluvannyuma olw'okubagana ni taxi elemereirwa okusiba ya veeringa off the road yajja yagwa mu Kiina oba gano muvale bambi Ebuseyi. Trailer yabeera ava Busia n'owa taxi ava mumba Eidinda n'ajja Mbale yaida owa pikipiki n'ali kwenda oweza ono wa trailer yayenda ataasa owaki owa piki owa taxi yena na angire kuti ono okuida ati dadomagana owa trailer yenjira muki mu taxi yefuula yakubasama ababeire emberi bafuirawo. Embeera tebeire ennungi wabula nga abantu abafiire babeire mu taxi eno UBL ebeire eva mu bitundu eby'e Kampala ng'ejja mu bitundu eby'Embale era nga abafiire tutegeere ku nti babe basaada babiri wabula nga amayina gaibwe gabe gakaali kutegeerekeka wabula nga babe basaada babiri. Abantu abasinze kufuna bisago nga wenkobye nti babeire mu taxi ebeera nga eiduiza ino mukidi bulungi nti kisala kyakwiza ebaana ku isomero era nga mu taxi muno mubeire muku n'abaana abasomi abaye bali kujja okusoma. Tuwene ku omwana abeire asomera ku Hillside ebusembatya abe ayikwirayo ku isomero era nga ono abazale bamusibiire ebintu bingi ino tuwaine emigaati tuwaine appetizer twabona sukaali empengere byona wabula ono yena abaire mu kabenje kano wabula ekirungi kiri nti ono tafiire n'abaana abandi ng'otwaire ku ono omwana omusomi mulimu n'omusaadde owundi abaire Kasiru yena mu bitundu bya Namutumba ono agininire mu ngira. Kasiru ono bamweta Kyle isabirye amanibwe ino mu kibuga eky'Eiganga aida yasabiriza ku misigiti so oluvannyuma olw'okusabiriza ku lunaku olw'okutaano yabeire aninye emotoka eire ye Namutumba yavuira wabula yena olwatuusagana Ebuseyi yabaire mu kabenje ako bambi akaviire ku embeera eno. Kabenje de Kabusa wakati wa taxi ebaire eva mu Eidinda ng'ejja mu Lwabusembatya
ni trailer ebaire ebese suminti nga wakava kukwidwaliro ngona atera okutuuka ebuseyi. Trailer eyingire mu taxi era abantu babiri bafiirirewo dekabusa. Tulina abalwaire abakoseibwa abameneike emitwe, abameneike emikono, abameneike amagulu, abakuninkirizanga kumpi 20 betulina bo wano mu casualty era awalala n'okufuna amawulire ago numukire mu irala mu bwangu irala naida okweyunga ku staff era ndikwenda okusima omulimu omulungi abasawo baife gwe bali kukola ku balwaire bano. Ekikangabwa kyonka kyetufuniyemu n'okuba nti abantu bano bali unidentifiable, tibategerekeka ku abandi wawe bava olw'obwibi obw'amaani obukoleibwa abayiruukirize. Twenda okusiima abantu abayiruukirira abantu abafunye ebizibu oti ni bino. Aye banange ndaga muntu neisimu omala gatwala sente na wallet muli sente walekera omuntu ndaga muntu wamulekera neisimu kwasobola okukola ki okwidukirira okusobola okutegeeza abantu be nti afunye ekizibu ekimutuuseeko oti ni kino. Mu bwire buno mubaire mu kabenje kano mubaire mu Kasiru nga ni mwami Kairu Kibwika Musa. Omwami oyo Kasiru yatera okuba mu tawuni Iganga. Mubaire muno omuwala bamweta Dorini nga musomi wa Yolisigira nga liri Busembatya aye nga abo tibafiire. Aye nga abantu abasinga obungi bafunye obuvune oba obukosefu bw'amaani ino. Wembereire idwaliro lino ery'e Kavule okubeera vetted to Referral Regional Hospital. Idwaliro location yalyo liri ku highway buli lunaku, buli wiki, buli mwezi. Abantu bafuna obubenje twaba overwhelmed ni ba clients banaba babafunye obuzibu oti ni buno. Singa idwaliro lino government baba president bwoli nti oli kuidampegana ebugweri kumukaaga ku mukolo guno gwatarehe 6 ndikwemberera era nga nkusaba n'obuwombeefu awala n'abakulembeza abandi abasobola okutuusaako amawulire. Idwaliro lino libeere vetted to regional referral olw'embeera edifaanana oti dino edihandling bw'idwaliro lino lyaswikawo okuba district hospital. Twogereko kuno omwogezi wa poliisi ow'ekitundu kino ekya Busoga East omukyala Diana Nandawula yakakasa bino byonna wabula yalagamuko obweyinamivu eri abantu abajja okwiruukirira abantu abafa ababagwire ku bubenje abalumuka ku accident scenes nti mu kifo eky'okuyamba ate baira mu kunagulula amasimu ndagamuntu d'abantu sente ekivuira ku bambi poliisi okufuna akaseera akazibu okutegeera abantu bana bafunye ebizibu bino bavuirawa. Omukyalo natukobeire nti ngaakana akabenje akagwirewo bagira okukizula nti bana abantu abandi naddala babatwaire mu madwaliro nti ebintu ebyo babe batwaire ku amasimu n'endaga muntu era nga kiro kyabawera akaseera akazibu nga tebaidi abantu bano babe bavaawa era babe bali kujjawa amaina gebe ni bani era nga poliisi esinzire wano bambi yasaba abantu okulekera emize gino ejja okunagululanga ebintu ebyo ababa babagwire mu kabenje nti balemesa poliisi okuzuula abantu bano bavuirawa oba oli abasobola okufuna obuyambi. Nga wenkobeire twere eno ebere ya seminti era tukitegeere ku nti yabere yetu seminti okuva mu bitundu eby'Enakuru Kenya engeri ku mitwala mu bitundu eby'Ebusoga ne Kampala wabula olwatusaano seminti yaena yabanga yayuyike wano wabere wakaseera akazibwera nga poliisi eri kugezaako okwenda okulagana n'abantu ba bulido ngeri kwa kwabaveewo nga abantu bali kwenda kunaga seminti bafunye kyabwerere ku kyalo bali kwenda kunakula wabula ekirungi kiri nti poliisi yasinze abantu abulida amaani yabatolawo era seminti yasigala nga aliwo era nga watuvuire mu kifo kino tugira okubona nga balese emotoka eyindi okwida okutika seminti eno okumwongerayo oba oliawo yabaire ali kujja. So embere toweeri obenje bufuso obenje ku ngudo wabula nga poliisi ekubiriza ba driver nti balekere wasiwasi ekubiriza ba driver bagoberera amateeka bambi ago ku ngudo. Batukobeire nti obenje buno obusinga buva ku wasiwasi abantu kumena amateeka ago ku ngudo muntu yayinda okubisa aniwe batabisa. So poliisi ekubiriza abantu mu kiseera kino nga abantu baizaya abaana ku isomero abagoberera amateeka ag'oku ngudo
amateeka agabagafuga ng'abavuzi ab'ebidduka. Ndi Yazid Yolisigira. Akali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos.